chari hermano kanga kaparsanya. Ari hermana kay programancha kallarikong anyaw. Dios manta. Uy arikona. Ashkaro waykunawa mushpashqa. Buen día, hermano Benigno. ¿Listo chukan tata Dios pakalgaman de ayarikunanchpa? Buenos días, hermana Inocencia. Ari no gañapes listuña kay kusiani. No amay tapon ni kosikun Dios pakalgaman de ayarikusparqa. Ay kunan dia kay yacharikusunchaq tata Dios pakalgamanta. Yachayta munankichu? No kaya chay tamunan ni puneare. Imataq pasarqa Pastor Santiago ta chaymanta yacharikusunchaq. Ay kay kutipiqa munasqitay warmisitay risunchaq kay lumitaman chay lumitapi sach mana riqsi sach'itapas mas tat igaririshan qallallarishan may k'achitutapuni chayllanhitupi leerimusunchaq tata Dios paqkalqanta. Ya esposo kurina chaypi tata Dios qalqanta ñawirimusunchik. Ari ñapskunaqa chayarqamusyancha ñari kay lugarsitumanqa. Abe kunan ñawirisunchaq tata Dios paqkalqanta. A ver, esposo, ñawirina, ñawirina. Dios tatamanga maita gustanin qalqanta ñawirinchik sapadía chayqa. Chayta kunan día yachakunchik. Ari, ahinapuni kashan tata Diosqa mayta munan nuqanchikta yachakunanchikta kalqamantaqa. Kunanqa kaypi rikhunchaq kay k'achitu lugarta. Sapadía hamusunchaq, ayapunchaypis kayllamanta hamusunchaq kunan. Ari, kay kusa ch'in lugar mana pips molestawusunchik kaypaqa. Sumaq yachakusunchik tata Dios qalqanmantaqa. Ahinaqa kay lugarman hamunapaqqa aqananchispuni tiyan ari tata Dioswan parlarikunapaq, tata Diospaq qillqamanta ñawirikunapaq, chay horata aqaspa kaymanpuni hamunash tiyan ari. Ayap samullasunta. Ayandinta. Ay, horario kash hakusena Dios paqilqaman yachakamu. Ari, kunanqa haku. Maytapuni gustayku anchay lugarsituqa ari. Kunanqa chaypi rispa yacharikamuyusunchaqtaq tata Diospaq palabranta. Killa pasasqantawan. Killaña pasan, pero kay lugar k'achitu gustawan puni. Tata Dios paqilqanta ñawirinapaq. Ari warmisitay, nuqamanpis mayta gustaykuwan kay lugarqa. Ayariyaqa manañachina hamuyta atisunchaqchu kay lugarmanqa. Astawanpis rina kasyan llaqtanchikman, chaymañata rina kasyan. Ari, rinanchik kashan. Ari, manaykuna hamunanchik kashan. Autokupi ñawirisunchik tata Dios qalqanta yachakunanchikpaq. Semana pasasqantawan. Pasañakuna semana. Manapun tata Dios qalqanmanta ni ñawirinchikchu esposoy ima pasanri. Mana alcanzawanchu tiempo ari ahinaqa rinay tiyan wasisman. Hermanusta visitaremos, kallpacharemos, chaynaqta mana alcanzawanchu tiempo. Pero media hora llatapas urqunayk tiempo tagari. Pero kunan kay iglesiaqa hatun ari ashka tiyan miembros. Chaykuna munan visitanata, kallpachamunata, hatun iglesia gari chaynaqta mana alcanzakunchu tiempoqa. Siqamana Dios parlakunaykip aganki tiempo tachay. Imaynata yachachankiри hermanos madre. Serviciota qallarinallapaña, nuqaqa wakirquchikuni ari buenas espositay. So ajena kahtianga mana allintachi ruwashanki. Qanqa tata Dios parlakunaykipaq tiempota aganaykipuni tiyan. Kunitan kay tiempota urqurikuna ñawirisunchik yacharikusunchik qalqanmanta. Anki amapis munaychi aber ñawiri kay tata Dios paqilqanta. Aber ñawirisunchaq kay tata Dios paqilqanta. Kay Evangelio San Lucaspi ninka hinata chunka t'aqapi tawa chunka chiklayninpi. Marta ashka ruwanashninwan musphasyarqa. Chayrayku Jesusman qayllaykuspa nerqa. Señor, manachu rikhunki ñañay mana ruwaysiwasqanta niy ari yanaparinawanta nispa. Ay, nuqapas ahina afanasqa kasharqani kay Marta hina ari ruwanapi q'ala musphaykusharqani. Ahinaqa entonces nuqapis urqunaypuni tiyan tiemputa tata Dioswan parlarikunapaq. Ari esposo, tiempotaqa urqunapuni tiyan tata Dioswan parlarikunapaq palabranmanta yacharikunapaq.
Imaynabis ch'asunki hermana Inocencia. Pastor Santiago gañawpaqtaqa sumaqta ñawirisharqa Tata Dios pasaqar chantapis Tata Dios parlarikusharqa tapyanqa yaykun egishapi manaña tiempo kanchu ñawirinanpaq Tata Dios pasaqanta ni Dioswan parlarikunan visitamos nishpalluqsirapun yasta qunqapun ari Tata Dioswan parlarikuyta Ari ahina pero chaywanpis rinapuni tiyan visitaqa y hinallatata agana tiyan tiempota chay ukhupi mana nuqanchishqa karunchakusunmanchu Tata Dios mantaqa. Munasqa wawqi manachu qampis pantashallankita Dios qillqanta ñawirita qunqaspa imaynatataq kawsakushanki? Panay wawqi qanqa sapapunchaychu Dios manta mañakusyanki sapapunchaychu Tata Dios qillqanta ñawirisyanki uchayri sapapunchay ruwanallapichu muspashan. Sechos Dios kamachinkayta munanchik chayqa ashkhata Tata Dios manta mañakuna tiyan. Hermana Inocencia, listuñachu kanki versículo yachakunapaq? Ari hermano Benigno, listuña kani yachakunapaq. Kunantaq yacharikusunchik kay Mateo libropi suqtat aqaypi suqta chiklaypi qanri Diosmanta mañakuspaqa cuartuykiman yaykuy punkuykita wisqaykamuspata pakaypi tataykimanta mañakuy pakaypi mañakusqaykitaqa rikusuq tataykita inkaykita qusunqa. A ver, nuqañata yacharikusa pari Diosmanta mañakunaykipaqqa cuartuykiman yaykuy punkuykita wisqayakamuspataq pakaypi tataykimanta mañakuy pakaypi mañakusqaykita rikusuq tatayki inkata qupusunqa. Kunan tiempo Dios te yupaychanachi hermano Benigno. Ari hermana Inocencia, Dios te yupaychanachi. Kunantaq takirikusunchaq kay q'umiri ninariumanta yupaynin kasqan pachaq phisqachunkayuqpi. Lee Bibliata, kasul Bibliata, uyarita Dios panis qashninta. Lee Bibliata, kasul Bibliata, uyarita Dios panis qashninta. Santa Biblia pia chachikunaqa almas ninchik mankausayta qunqan pichus layayqa k'anchaypi purinqa wiñaypaqta kusisqa kawsanqa. Lee Bibliata, kasul Bibliata, uyarita Dios panis qashninta. Lee Bibliata, kasul Bibliata, uyarita Dios panis qashninta. Santa Biblia qayanapa wasunchik tukuy pruebas tapipaytapis hanaq pachapi Jesus tazikusqa paywan kusikusunchik wiñaypaq. Lee Bibliata, kasul Bibliata, uyarita Dios panis qashninta. Lee Bibliata, kasul Bibliata, uyarita Dios panis qashninta. Munasqa wawqi, munasqa panay, anchata kusikuyku kay programata yarisqaykimanta. Aya kaykiki horasta kutirimos pakayasqaykuta kay programawan Dios manta. uyarikuna.